sudah di lapangan. Nah, ini sepeda aku. Nah, ayo kita ngobrol. Sangat seru ya teman-teman. Aku lanjut lagi. Tadi terlalu cepat. Sampai sini dulu ya video aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di sini ya di channelku Cindy Imut. Bye, love you all. Bye, love you all, teman-temanku. Oke, lanjut lagi.